bra ye beto abade a nsam no se ne yetete bi wo be kwama wo no na wa yere wo ho wo a ekwatia wo no so se ne ma bi na ese odigu akwa mu a na wo so odi egu akwa mu na yakoye nim na ene eto ho asem a ye ka no Ghana fo ne amanyofo nti ase baabi a ya bedro ni baabi a wi ase ko no wo man bi a wa na dwen se mutimamufuo esuro tuotu ya ne de ye be da ku ya da gina baabi e gina na yanku yanim eti sem pipi aban ye wo so o se da achi aban foforo bebo se uye wa dwen se wo de to e ba be ye campaign na me de me ba menye na me de me ba menye MPP for keka bi ene mo ka to won asem se Ghana fo ntua na ye de sa asem no a ye di ebu maten e de bom kwadu because o may be no ye serious wa wo betumi ya go without taxes eno ni awde be ye ubi bia enti ese nne no ye ti asese ye pew ye mpew se de ye ne aye se ye nsuo ye bedru ba bi ye gold kura wan hwe be pam ye de aba aye kokko nyina ye se no a anhwe san be pam ya me ya chiarin eye to ene agire ye tu Ghana ha ne akotra India na se Kujistan hobi ye nyina free wo manum because eye to no an hombeje yen ene ye de be ye natural resources kakra nka ye wa ye betumi aton ne de abobra no ye se ya de ya dane ye ho abofo na wa abofo no so be wi ado atrensu ko hu se de no na me ka se ti obodom baby ye de awufo posters ya tetale a maami bi ko gina on se ha de mpanifo nyina be gina assembly man Olumzo mo no mo gina assembly man Prografo ni nyina ha de mpanifo ngwan be gina assembly man ebi ne wobi nim da obi be wo bra enti se ya nya ya dwisi e betu ato de a na de ama ni tua ye Ghana fo ya se ade na ye tua no eya ye nya value no eno ne asem ye tua odwuma ye ni katia niwa se ne de ma no ne asa akote na ni sika ya kaketua bi ebe wi ase o hye de nwa de papa bia ye di sika no wo ha no asa akote ayi adwuma mpani bi sika bi afa ne nsem eno odwi ho abenya pressure o eno no bo se eno na ya no ye de ne ye tia ye de ma wom na nka adwuma no so kura de nka awe mu a ye so ye kura bi mu kura bo ye homode chebi na nso ne atete ne de amom tie frɛ se tax no na ese ye de be ye adwuma wo mu fanya adwuma na ye hunu se to na ye tua ye no akwan ni ye we kwan ye fa so na ye gi tobut enso ye beji tobut no be bi ye gi tobut no amna ya na eda tobut no anim utomu a wo bewu singina betutu enso ne ye te ho ne ye gi tobut ni ye tia so enti yesre Ghana fo mo miente ase se ye po ye pese ma ye ya ye to emperifo no so nte ase se so mbete ye to no a wo mo fanya de se wo mo de ye na nya se bedu baabi no eto ho no wo mbetutuo na maburu no so afabo